megalayapost.news. Kum shibenta banai mixim ya kino rep bat baju im haki kamrep kwai kino ilam ka all megalia arika not traders and farmer association kabde kwai nakikin hun ka baju penslur ya kino rep kwai bakinang rep bat penmi shibun kwai menta ka singi gelalej bersam da kitan riding kwai sya kino rep kwai kibadon hakasnong umling lambrang haribhoy Hagan kasi bakaseng galalej bersam ya kitan riding kwai sya kino rep ha umling lambrang Ilaban syat ya ba lan sengkli Assistant Organizing Secretary ka RBF sengkimi bon long kumukungsan bat ban sami kita riding kwai sya kino rep harengkat ke jengdon uba pisla presiden ketika seng usamla sain lang walang ubdei unoi lam ka RBF kidkhot ketika seng lembat kino rep kwai habakren hakan kesengi uba lan sengkli lai ke jingero ya kinong ilam ka all megalia RK Not Traders and Farmers Association ibalshi ketika senjam bat ban erap de kita riding kwai sya kino rep kwai ha ketika snong ha baling ba ketika jingrap da ketika seng kan pen kemen si kadai e ke norep kwai bat kinang la susu ban pen he ya ka kamrep kwai ke jongki nan siang ya ga dan guram jongki di snong dan bagi mbak snong ni kinga seng norep kwai mantap disunjuk norep yuan ne ban ai kataga tapi tang kiat di megi sembai kwai bagi dang persiang ya kan ka kam ba tiêu ya kinong rep kwai jengi ke dong than jengi ni pori hoi hau ne snem tau arjat absan bagi dang sedang unjuk koneksi ke badi kepi ketang dong mat makan di atarik udai berspo ya tepat ya pi kini nong rep ki ba don angne ba mla ban ai sebun mentau snem ba kat bagi dang la aman la snem in ai tapi kenjat dang pisang bat in sa air ja bayrep ne bayriang tapi in dong rep kuat ke don akan ne snong umling lambrang ya ayu beli prekendat bawa la lagi ban penolong ya kena program jungi akan ne kesini bat aku bagi inong rep kuai karena kasi bat sini lagi sembrai kuai bagi ai tapi bat sumar bah sendrep bah ban lep bah gini nang bah yir kaseng ila ban kiu ya ka rep karyang man laut nyen nang bah kajing rep jungi nong rep kuai kalong ba job aman lak snem berak coba merak oh megalayapost.news.